Severina je opet pred objektivima, ovog puta za potrebe nove reklamne kampanje čije je zaštitno lice. Satovi su u njezinu modnom izričaju oduvijek imali posebno mjesto, a od sad će ih nositi i po službenoj dužnosti. Ne spada nešto pod statusne simbole koliko spada već pod nešto što je normalna stvar. Da sad ne nabrajam neke brendove koji su već toliko ušli u narod da je već normalna stvar da oni ne spadaju pod neki luksuz. Ali mislim da je tako jedan od takvih brendova. Znači više nikad u životu nećeš zakasniti? Pa ja nisam baš poznata po kašnjenju. Molim? Ja nisam poznata po kašnjenju. On će mi samo pomoći. Ja navijem sad pola sata ranije. Njezin album Dobrodošao u klub i dalje je najprodavanije izdanje u Hrvatskoj, a možete ga osvojiti i vi. I to ako nam u ovom trenutku pošaljete mail s osobnim podacima. Nakon 2 godine snimanja i biranja pjesama, Severina je tako dobila i službenu potvrdu da je dobro odabrala. Samo sam birala srcem kao i svaki put do sad. Međutim, mislim da mi je nekako srce sad bilo najotvorenije. I birala sam, nismo išli raditi nikakav koncept, radili smo da svaka pjesma može biti za sebe, da može biti singles. I ja mislim da je to i uspjeh ovoga albuma. Na njemu su i Italijana, i Brad Pitt, i Grad bez ljudi, evo sad Uzbuna. Sljedeći spot koji ćemo snimati, obećajem, sigurno je spot Dobrodošao u klub. To ćemo već raditi negdje krajem idućeg tjedna i jako sam sretna zbog toga jer mi je to jedna od najdražih pjesama. U stvari najdraža pjesma s albuma. Bez obzira što je nisam ja pisala. Prošlog tjedna Severina se na naslovnice vratila zahvaljujući jednoj drugoj reklamnoj kampanji. Susret sa crkvenom procesijom na Stradunu postao je vijest dana, a sve zanima samo jedan mali detalj. Je li to bilo namješteno ili ne? To je ono što nam se desi možda par puta u životu, takve neke spontane situacije i to je zaista bilo spontano. Mi nismo imali pojma da je baš išla da će ići procesija. Imali smo zakazan avion za 4 sata, prije toga smo imali zakazano to snimanje. Kao radila se ta milenijska fotografija i tu je u tom trenutku prošla i procesija časnih sestara i lijepa fotografija. Život. Nešto slično kao u filmu Malena, samo što je, ono su bili statisti i glumica, a ovo je bio stvaran život, pa je vrijedniji biser. Ne smeta ti ta usporedba koja se već internetom proširila jer je jedna slika baš i kadrom liči na Moniku Bellucci iz filma i tebe. Ne smeta ti ta paralela? Gledajte, kad se to dogodi spontano i kad je to vaš život, to su jednostavno biseri, jel? Neki takvi koji se desi. Odmor se priznaje neće dogoditi tako skoro. Krajem ožujka koncertom u Beogradskoj areni počinje balkansku turneju, koja će uključivati sve veće gradove u regiji. Kad će Severina uzeti, ne znam, tjedan, mjesec za sebe i nestati uživati u svom životu? Pa ja uživam u svom životu. To ne isključuje posao i mislim da majčinstvo donosi prekrasne trenutke u životu, ali ne smatram da tu žena treba stati i da se treba prestati razvijati, da se ženu doživljava kao što je se doživljavalo prije 70 godina, da ona bude samo kući i da bude neko ko rađa, ali ako žena ima mogućnosti da sebi napravi jedan lijepi život, ne samo ne materijalno, nego u smislu da ima neki svoj posao koji voli, da je to ispunjava, osim majčinstva. Osim toga mislim da tako pokazuje svom djetetu da i ono nekad u životu treba biti i nezavisno, da treba imati posao koji voli, da treba imati strasti za to što... Tako da mislim da jedino tako djeca uče kako da se izgrade u dobro osobe. Naravski i imati svu ljubav i pažnju ovog svijeta. S obzirom da sve od navedenog očito ima, Seve se odlučila na jednu malu promjenu. Zašto sam posvijetila kosu? Frizer mi je rekao da sam već dosadna. Nema puno nagovaranja u tom slučaju? Ne. Nema nagovaranja, ali ni stajanja. Nakon snimanja editorijala na redu je povratak u plesni studio i rad na koreografijama kojima će uskoro žariti i paliti po najvećim pozornicama cijelog Balkana.